Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Level 65 akon pare Benito. Ay nawaw. Nagpartak man pare Johnny. Kasta talaga pare. Si Kangay, anyamit ng level mo. Level 61 pare. Ay, agawaam pare. Mano nga oras mo dito level 61. Agore ka pare, mabilaan. Na, ano wow? Tiyan mong samot na siya pare. Ay, wanday ta pare. Jak marik na tibisin ko no kasto ya madamat ay ayam ko. Talaga di mo kaya tagpaama ka pare. Siyempre inpuy-puyatak idirabi iti level ko ita. Oh, si kamat gaya mare itis. Sa dino tinagapwa mare. Adala ang tinapan ko inala iti ayandana na Petra mare. Si Kangay, apya kasta tilangam. Kasla na stress ka. Ma-stressa ka talaga iti asawak mare. Apay, sa dino tinapanan ni Benito, Marinelle. Ay, jak nga rod amo mare. Uray ti laptop, awan meten. Ang mga intugot na itinapanan na. Ay nawaw, naadik samot din nila kayo mo iti computer games, mare. Day tapay ti may sa pagparikutak, mare. Tanudad duma, di na pa yan maasika sumat da tao. Ay, kastamot ni Johnny nga asawak, mare. Amom ka de, saanin anaturog idirabi tanagpatpat nag-anag computer games. Adda akong Johnny. Na, chinilas mo't ni pare Benito daytoy. No, kasta. Dito'y balay gayam, ti ayan na. Nya ti level mo pare. Level 75 bakam. Ay. Level 70 purang mo tabaray. Nawaw. Nagpartak ka man pare Benito. Eh, basta talaga pare Johnny. Naala kong titiknik. Ay nawaw. Kunakun ket. Kukwa ni pare Benito daytoy at chinelas. Ay, level manan ti pagsarsaritaan dagiti agkumpare. Computer games manan day ta asigurado. Tinasayaan. Umasidagak kadakwada. Oh, anya manan ta level a pagsarsaritaan nyo dita. Computer games samot day ta. Nasaya at magtadakan na itis bakat. Agluto ka man ti pangaldawan tayo. Tainyoray mo pa ilaan kanyak mat, Johnny. Busy kami nga ron iti kumpare. Kas makita mag. Di mi masango ti agluto. Anya! Hello, Marinelli. Oh, nakaawag ka man, mare. Adda nila kay mo dito'y balay, Mare. Ay, nawaw. Anya ti aramidan day ta Benito dita, mare? Laptop mo ti dumdumugan da nga kumpare, Mare. Anya? Apo, talaga day ta tao. Level ti saritaan da itay si Mang Putak, Mare. Ibagaman iti day ta Benito tagahawidan, mare. No di na ngay kayat, Mare. Ay guyudam iti ruwar, mare. Agruam day ta tao. Kunaklakit din no sa dino tinapnapanan na. Di tagayam ayan ni kumpare na. Ay na, Mare, kay kayat mo't jay may saa. Taad dati kasinsin nango na nga agay ayam iti computer games. Siya kunti masiksikuran ang makakit-kita kadakwada, Mare. Ibagam iti kumparim, tagawid pa'y laang. Tano saan? Ni Marinelli ti umay mangguyod kan kuha na dito'y balay. Ay nawaw. Apay apaawidam ni pare Benito. Bayama,
No kayat na pa iti ag-standby dito'y balay. Awanin, naadik kayon nga agkumpare. Naadik kayon iti computer games. Mano nga orasan day tang ay-ayam yo? Irwar mo man kit di charger ti laptop ka. Tanay, nalubatan ti laptop. Sayang ti oras. Saan asyak ti pangbirukam iti charger? Tadyak pulos pagan ano day ta laptop mo, Johnny. Sa dino nga ruden ti ayan na. Jakmeten mabirukan. Ay naapo, Johnny. Di mo urayan asyak ti makapungtot, ha? Apay ngamin ayang apiktado kayo launay. Kit saan kayo matamadangran? No agay ayam kami kin pari binito iti online games. Kas nagayam, ha? Dituyak pa'y man ayan mo, Marinelli. Awan parikot iti dayta, Mari Ites. Nasakit ti matak a makakit-kita kadag iti agkumpare. Di pa'y mat nga rod makasarita na saya at dayta a Johnny. Ni Benito, Mare. Talaga adi na kaya ti agawin. Uray ti asawa, Mare. Diyak makasarita na saya at. Iba kami iti dayja a tao. No saan pa'y nga agawin, talaga amapan kun guyuden, Mare. Ay na, Mare, imbaga ko, ngam awan latamot. Agpatangken damot ado. No kasta amangan kami, kasangsango dati laptop. Di da pa yun masango ti agdigos, Mare. Idirabi diyak amo no naturog daw no saan. Nalabusan ti kastangar, aramiden da kita, ha? Sana siyak ti pagpungpung tutan day tabi nito. Ay no, tis-tistingan nan samot man ang ti pasensya. Kastamon, Benito! Psst! Tangiwat mo, anili. Di ka sumanao. Tama nga no maging overak mo. Ay nawaw, pinagbalin mo mat abalay mo to'y balay da kumparem. Saan mat Mari nila May sakamat dita, Johnny. Awan tinagdumaan yung agkumpare. Anya launay ti pagpungpungtutan niyo. Kat awan mo ti dakas nga aramidin mi ti kumpare. Gapo iti dayta computer games, nalipatan yun ti obligasyon nyo. Agraman bagiyo, di yo pa'y maasikaso. Kinaadi kan ti kasta. Tumakder ka man dita, Benito? Kita mamadamatay ayam may. Level 127 ako no. Anong mayari? Liber 131 nakabatan paray. Ay, no! Wow! Sa dinaw tayan ni Benito, Nelly, anak kaw. Di yun namnamaan nga agawid pa'y dadya a Benito, nanang. Ay, nawaw. Di na kayatin ti agaway. Kay kayat na ijay, tagsinsin na nguda ka ni kumpari na nga agay ay ayam iti computer. May nalabusan ti kasta. Makita no anya ti pagbanagan ti biyag day tabi nito. Ti ko na siguro, jak ka ba na sukatan? Ay, saan kumamata kasta, Anili, anak ko? Asawam lakta ni Benito. Kas jay ayamat ti makuna nga asawa, nanang. No kastamat lang ti aramidan na, nasaysaya at no agsina kamen. Rabi Johnny, Benito, awan ka di ti plano yung amaturog. Nakangiw-ngiwat ka mag-itis bakit? Kita amadamatay ayam me. Kitaan nyo man day tala ngayon. Apay maray, anya ti itsurahan mi aya. Naa, di yung makita ti tunggal maysa. Pangaasim abakit. Sarap ng kanta na Mababak na tao. Si Kangay pare Benito. Level 187 ako pare. Makitang day tabakit. 187 nanti kumpare. Takanayo nak amaabak. No kasta sumanao ka. Naa! Mabisina kon pare Benito. Si Kangay. Oras siya pare. Mangantapay pare. Sige, mabila. Saan pa analpas to'y level 201 ko? Level 201 kan pare. Well pare, sige nga pare. Mabit lang garo pare. Ipalpas ko mo to'y ay ayamag. Sakbay amanganta. Ay nawaw. Awan mo gayam tinaluto amakan. Agluto ta pare. Mabisbisin ng tao. Rabi imatan. Awan ti paggatangan ta. Ano san talatan tinudal sa?
Isulaang mo't tinalaka may lutong. Wala, no? Isutad na. Ay, una yan. Awan mo't gaya man. Ah, naibusa mo itong baray. Awan mo't gaya man ti may lutong. Ayaw. Awan mo't ti kunadang ay ba't yan data? Naimbag man, tasaan nga agreklamo ni Kumarim Itays nili anak kaw. Pinagbalin mo't ni Benito abalay na ti balay ni kumpare na. Uray agreklamo ni Mari Ites. Awan lata nanang. Awan ti denggan dagita sao. Awan pa'y ti kunana nga agawid nga agdigaws. Ni Benito pa'y laang matikunam nanang. No may papan iti computer games, uray awan din nigusan. Uray santo pa'y ngagsukat iti makabulan. Ay, nalabos ti kasta anak ko. Anya ngayon ti tsuraon na. Kabisado kung ti asawak nanang. Una yun day ta computer games. Kunaklakit day no dagiti ubing laeng ti maadik iti kasta. Agraman gayam lalakay. Nalablabas da pa'y ngam ubing nanang. Di daam mo ti mabagbagaan. Sa dino ti papanam itis bakay. Iti ayan ti kumarek, abay. Ay, nawaw. Kitaan nyo ata mga nuda kami manan ti tapik yu ijay. Agmamalas kaming tumanin luha. Kat, da kayo. Kas tayo latan nga ingingana, awan ti plano yung agdigos. Tinasaya at akit agang angis kami latta. Ungayam, agpalingki kantuman. Awanan ti abasto tayaw. Pangala ako maiti maigatang. Ti kwarta ngayon padulin ko kan kangay. Manulaang matdayjay, naibusan, Johnny. Nagpartak mo't na ibusan? Wala, tasaan laang mat amakan ti paggastusan. Ado dagiti utang anasken amabayadan. No nagtrabaho kakit di kuma, adda kuma ti kwartata. Oh, kumusta mat ijay, Mari Ites? Ay, kas iti sigod Marinelli. Talagaan na adik dagita nga kumpare. Iti unget ko, abas tuklaang magtiginatang ko. Ha, kita man no anya ti aramidan da. Nasayat day ta na panunot mo, Mare. Uray siyak, inlakok mat ti kalding mi. Tawanan, saan mat nga umanay ti tangdan ko agastusin mi dito'y balay. No makitam laang ti itsuraan ti agkumpare. Amangan no agbuteng ka, Mare. Ha? Ay, jak ma-i-describe ti langada, Mare. Nakarkaro da pa ikit dingam ti al-alyan, Mare. Anya? Kasano, di damaten agdigdigos. Uray agdiram usla kumano isong. Ay, jak amon ka na gitang agkumpare, Mare. Kumutong da pa yan ata maladaw ti pananganda. Saan da pa yan amaturog no daduma. Ay, no nalakalaang ti agsukat iti asawa. Sino katakon day ta Johnny? Ay, uray siyak mat, Mare. Naimimbag pa'y ni ambong di tadaya ang maasawa. Saan akas kadagiti daduma dita? Anya jay nangag ko, asukatan nyo ti asawa yaw, Nelly, anak ko. Ay, wala nang. Talaga asukatan mi ida no di da pa'y laagnakam. Mapan mo nga minin sukunan ti asawam. Saanan nga ubing day ta Benito, nanang? Sa maysa, napanakon ijay, ngam di nakmat pinagan ano, nanang. Amangan no sakit ti maala da iti kastangar aramidan da anak ko. Ay, nangamong damatan nga kumpare Itaray dan ti tunggal maysa ija ospital. Da kami paikat din ka ni Mari Ites, ti banno ganda? Anya level man para Johnny. Level 389, pare Binitaw, si Kangay. Level 317 pare. Ay, nawaw. Nay, Si mitngat-matay. sos. Di ka matan makita, pare Binitaw. Tila ang laptop mo ti makita. Ngarol. Awan samot tan ti kuryente. Eh, saan na mabalin na? Ay. Kasano ang makacharge da tao ngay? Sapay malubat ang ti laptop ka. Ora siya ngarol. Brown out. Kitawan mo ti bagyo. Mabit lang ta. Lukatak ti tawa, pare.
Silawan nakman. Kurang titawa yu pare. Isu akar-karo anasip nga. Ay nawaw. Apa akas tati lang ang pare dyan eh. Uray si ka pare Benito. Apa yan? Kimot to ang samot. Nasayaat mo, tanalagip yu ti rimwar. Manungaal daw, asaan kayo arimrimwar? No saan pa'y a-brown out, a mga no saan kayo pa'y arumwar. Si mip-ngut-ngut nga men, iti silid may kumpare Benito bakit? Burn out, awan mo't ti bagyaw. Makita yu dayta, gapu iti kinaadik yu, di yu amo nga dati scheduled power interruption ita. Mare, manungal daw ay asaan kami arimrimwar. Ay, jak pa yun mabilang no manungal daw. Sarming, ag-sarming kayo, tapno makita yu tila ngayo. Ay nawaw. Kaano lang hindi maya ka? Apay kastimat dati. Nagawid ako para dyan ay. Siya akong timatanagan ni Tias itong itsuraan tanay. Sigurado ka kaday pare Benito. Agdi gusto pa'y kumadito'y balay, paray. Tapno presentable ka nga agawin. Saanan paray. Awan ti pagsukata dito. Ay, agawaam ti agawid, pare Benito. Ha? Agawaam, tama nga no isukat na kan ni Marinelli iti sabali, no saan ka pa'y nga agawid. Ay, saan naman balin nga maray? But nga mati kumpare kitis bakit? Uray si ka, Johnny. No saan mo pa'y asar dengan dayta computer games dita. Isukat kamot iti sabali. Saan kami amasayangan iti kasta a klase iti asawa? Nawa. Agawid ako pare Johnny. Sauti kasta, itis bakit? Aramidak at talaga, no di ka pa'y agnakam. Uwinan bakit? Sarda nga akong ti computer games. Agdi ko sakmatlangan bakit? Pangasim lang, na di nakisuksukat iti sabali. Please, bakit? Ay, no. Apa yun, nanang? Insarayo matitawa kan rin daw. Ay nanak ko, adda sumungad, agbalan samot day jay. Anya? Siripom ngamin ititawa. Di mo ayan nakita. Awan mo't nakitak, nanang. Ay kat siripom manen Ay, nawaw. Amo ko no asino ti sumungad, nanang. Kita tilangan na. Kasla saan ang nagdigdigos iti manungal daw. Lele, bakal. Ay, am muna ka pa'y gayam. Nangagyo day jay, nanang. Ni Benito tinakita yo. Anya? Lukatan niyo tiri daw bakit, nanang? Ay, lukatamon tiri daw, nanang. Ay saan? Si kalatan anak ko. Diyak kayat, ang mga nukilaat nga iguyod nakdita. Nasaya at man tanalagip mo tinagawid si ka Benito. Pudno ka titinaybaga ni Mari iti si tay bakit? Isukat na kanumot tayo. Ay talaga nga isukat ka, no di ka pa'y lagbaliw. Pangasim, bakit? Di ikaw mas asidag kanyak, Benito. Nasakit ti agong ko, iti kasta nga angot mo. Kita man talangam. Saan na ka pa yan anay lasin ni nanang? Ay, pangasim, bakit? Di nakisuksukat iti sa bali. Diyak kabailan no sikat ti mabukaw ka. Diyak kabailan na lawlawatom dita. Di mo to pa'y dengdenggan ti bagbagakan ka. Saan na maulit bakit? Di nakisuksukat iti sa bali, why? No di mo kayat nga isukat ka, agdigos kan. Kansarda nga mo dahil ta computer games. Diyak kayat ti kasta nga asawa? Promise bakit? Saan ako nga computer games, Nelly? Kan agdigos sa kitamot lang. Tapnoon na pang luak man na. Di tay kumaliplipatan ti obligasyon tayo iti pamilya tayo. Iti kasta, ragsak ken kapya ti agari iti pagtaengan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.